Yes, dumating na ang aking whole oats. Kaya nahot na ng whole oats sa amo. Australian. Dugmok oatmeals diri. We only just quinoa. Tricolor quinoa o pink Himalayan salt. Food stock. Fine pink Himalayan salt. Yan. 250 try lang. Quinoa. Gamay lang po. 250 lang po. Try lang natin. Seeds yun din. Siya mura siya bird seed tay. Mura siya bird seed tay. 1 kilo. Whole oats good din. May rolled oats din. Vacuum pack. Anong i-vacuum pack? Para ulay moist. Para dili mo moist. Yan. Vacuum pack. Food stock. Try natin anong lasa ng quinoa. Makaw yun ba ito? Murag bird seed siya ito eh. Pink Himalayan. Kaya maghimo ito og homemade na murag kuan spam. Homemade spam. I'll leave the link in the description if you want to buy rolled oats online and quinoa and Himalayan salt. Bye guys.